Sisi hadien ubah John Karsieng balalek bani kendo ubah Jambor War ubah executive member jangka kasil satu majlis konsil bat kenturu ya bayak ag jangka himameliam daiban penkela thamai biang acting CM jangka himameliam upa em aina manik CM ulapan pau baka jingkan tho jong ba John kalong kumo wilam bakala yaki khun ki hajar jangka hima habai keren bat kilap thai kubor nakal yang jong upa em ainam bat ka himameliam hi borok kawai kilapan pau ya jinglengo bakumnu ba John udang kam ya ledi kum unong aiktien jong Confederation of Khasi State namar ba menu la thungi kum unong aiktien Confederation bat kani kalong kumbalai lambakalaru ya Confederation John Khasi ba kami lagi di tai spokesperson jongka Federation of Khasi State dan kalian jonga kani kuat pensyai ba nadu kok mengina la pentamai yang borok kinong ketkam kani ka jadi jongka Federation of Khasi State kalian miswa ban kedho ni ban ganu ke himai ni nakalian jungi ni belum cuy ke isi jangka Federation kalau mengenai di tempat way nak pernah kinokitkan haka Federation of Khasi State de kayak apa penemu kamtam ya yang naru tak kuntu ika himai ba nui bajoy udang nut yang di ban kambu de ta mengilam jong Federation of Khasi State ba kambu ide buku mutau spokesperson menolak tunjuk ba kanu apa tunjuk kawai kalian bah boleh Pak John Khasi long kami kapan ni bah dalam kelam bah ya ka Federation kalau mentai bah iswa bah ingin tentu ya kanu ke hima nak kalian Federation ngem ju compensation ngem punungin ngem ju mana kalian Federation ni elek ban tengkai ba kumnu ban pe lakam ni kini ki berketok inu ka hima rokowe dia hadu kawe ke poru ni kum kalau mentah ni ka jeli terekam jong Federation idon kawe ke jing skut jumut apadan gono ke jing apadan ke hima nak kalian jungi ni jukan konsult ni ju kundu nak kawe ke por sa kawe ba kum kalau kuba kami ya kubar ba menen kesini kai teman ba dalam baklah jadi babon di bye-bye ba kamtam ru ikun di jajo Imam Lian ini kami teman ba khoba kerpat ikun di hajar Imam Lian hadu mentah kampadan ganu ka jituan kalian ikun di hajar ini pam tempat jual ba alai mun kamel di begini ta ikun di hajar ba kalian jo hima ya kai ke ba don kamane kalian jungi nyele kai don kam sa sinte ba kalian ki nongket kam batmai of Federation kapala batmai hau usne usutara dan kumbasis namanya di presiden di batmai jonga di Federation ide PM kena jonga Imanu Club nangta secretary di Lindo Lingyong nangta i PM jonga hima bual libat kami vice president dan kalian jonga rubat kami vice president di dan sa katu kan ni member di bang sudah jetmai next member atau resmi di kumbalong menhakan eka Federation ini ada jet iklan buat tung inu spokesperson kumbalong mentah habai deh ba nak kalian spokesperson ikarat i nak jingdon kam hang yang tai ladon i presiden buat i secretary yaki buat di kam di pentolon di maki dan kalian jungi ru dan mentalan kata kerana ni bagi vice president nang bagi presiden ru ba kalian jongi Federation ni haban lay eno tam basyu kani kalau pun maka jing betul pria ya ka Federation ba kunjuru ban yalam bakla ya ki kun di hajar jongi hima kawiru ka kabas ngolungo ya lagi ikam tai cuman jongi nong kli nong sencha ka ibu penungo ini kuki nong sencha lima de kalau ni kan menu pelaksanaan di menu balakun kubori ban long komita khi nó sinh ra người làm cái nak kalian jungi rumah kuat ba mendai ban don kambak lah ya kabuat ikhtiar kan dan yo terkubur kalau mentai Pak Juan nama bahasa ilong style ilong perman ba ikwa ban rael din mami ide production sipang arung kawe ke parti sipang arung ke parti ukwa ban rael din kalau mentai kami himai simai kam
ngingim dan batai rubat kam politics kum kalau ta bajuan ngali de hilai ni si phang kenti nakawai kasang tamu di opat bor lagi tang katai nakaliang jogi kahima ko pisah di tai de habai de bat nakaliang jo federation nakaliang jo presiden bat i secretary ke sale ya badon kap habai de ni kalau bawa dalam makala sibul ba ko suku makala ya pada berkam dalam ni kun ya ja warta jekeno jong gitu gi anut ngi ba demi di pres menen mau kalau ba na kadang kata bang ila perlu di aku lah cai malam belum jumpa kali kalau yang 1959 act mulai ni kalau baik bawa makala sibul buat ini gi aku lah cai kinde gi ba lalu rumah kinde gi ba dan lupa aduh ndai aduh pon dong masih lo mar ini mi kan Umday bagi mikman akan orang ngakor na hawa di mikman na orang ngakor dari kini kami dapat ada 3 skor kalian berkom makini dia aku belajar dirutusan yaki Rachel Snow itu mabiyatib he kalau kawai ni tirai tu kalau nomor 5 million nomor 5 million kalau Rachel Snow kita dulu setara million rutusan san kami ikut tatarai sokor Nobel Rachel Snow mengi ke pesan saya ulang tidak dikri itu kerajaan Islam benar kata yang segi menteri kita ya orang ini kita jadi kami kata aku belajar jadi ini keren juga kalau mau bawa kalau mau bawa kelas ya harus kata waktu sudah kelas ikut diajar ini kok persaingannya bagi ini kita belajar di bawah ini 1959 mengenal ini juga yang tahu kemarin dari berada lupa kan lu naik kan di pesan mengenal bagi pulau menteri kami kita ini yang berkom kalau bu mesin Aduh kapal orang suami. Kemudian bagi tahu mana, kemudian bagi nilai ayunan mereka jadi kalau abu ikut investor, kalau abu bertikrik dan yang berkom mengibut bukti. Mana lagi ini di rais sedang di kipasan, ada kipasan di pecah lagi rais, orang kasar lagi rais politem. Jadi kami ki bagi dan kita di presentation dari tem kata kalau bawa kelas berba, jadi nak kata kami kok bisa ini, bagi jadi keren lokal. Tentu ikut di investor karena bawa kayak bawa jemaah. Kamtam nomor ba kala ban mereka jingma tang gitu di nongkar mereka ketalang niki di bagi alam makla di bobo niki te hami dia bagi tiki jingom ni ba ngulom bi kada ba or kalau manusia ban galin ka lomli me pojina ye bi kalau buat cara pra ini nama kejingwan no jong di Jepang kita kubet ni tayu ban layor ya ka jindor kam kerki kasau sip ke bangi hapon dong yang kata dorbar ma nilai ada kum kita kion cia tinggal sampai nira banget untuk kebuk kita kamera bahkan dia lagi ngilum dia ka dorbar ma terus kami kebuk bun ba sibun ki jen kam lalu keren tan dia kejunjua ngilum ke bahasa tunat bokum di rumah ijaz egen hawa raja khasan hawa karib ngejek buru ke jengki hawa kahiku burung-burung ka sekerap mo lang nakapandui bor siguro ba sino akam sino ni beri tempat no ki kita hawili ki kimu sija kiri tu ni kisunjuk ki roba sino ka beri no trap nagrima muliam bakwe ki ba ki ndonga ba tu sumsel ka beri ka authority ki balala pindah ijum kam kat kum ni cita joki yang sya ndong lem kum ta ya ka bor ki kiya tu ba sino ni ba sya ba tinggal semua ya ka sepuluh kum ki jum sumsel ya ki semua mikir sesat ini juga pot dia pelalah yang membeliau yang membeliau yang terus araja san kadang membeliau gue berriba kebah haru berdek ki jumlah sesat hima bang syai bang kilo ki kam ki bang milah syai eskutu domat bak domat pulun kemudian suatu na kuas pot dek kejikan jongi bak khasien ya sibun ki isu so ba kita kikam ki ba de ke platform ko ba ko ga dobari ko bi alum hapo smith dan ta hapo plan hamairan tekai ka jumi kita dobari ko bi alum ngiru ki mabeli mi do berta ba mi senjangan dalam ta jumlut jum kita ki dobari saya ko jumlut ki exposure ki ki ta khai ki ni kilot ki yo dai kan tip kan ta ko pi segi ki hima diberi ki balai do mutalang kata ka dorwari ki ba penyai por balai do dengan semua bagai de jingkran jui ba John Kasien kapo sude kapo ini bangi shimika ta ko gejira jimut bangi getu ya ta su komite domro ha ko jinglam jui siam domro yang bicara
Kalau nak kam kami ni bakal reti rusto je kemau beliau. Ini sebab hal berpassion kemau beliau, progresif je kemau beliau.